Remain standing as I ask the adventure leader from Bikini Bay to lead us in the adventure pledge and law. Adventurers, pledge. Okay, we have it on the board. Because want to go. Because Jesus loves me, I can always do my best. Lord, be obedient, be pure, be true, be kind, be respectful, be attentive, be helpful, be cheerful, be thoughtful, be reverent. Ngaya asinang kana huang kan kunara hamuringa kunara kunanda adventure de bemete nanora yai. We are adventurers kam daw roy. Ngaya abene tira ke. Haya asinang kana huake nakatoa. We are adventurers kam daw roy. We are adventurers to sing. We are Pathfinders, raise your right hand. Pledge. Pledge. 1, 2. Loving the Lord my God, I will daily seek His presence, show friendship to others, keep the Pathfinder law, and honor my country. Law. The law is for me to look for good in others, aim to do my best, love and respect my family, be thankful for what I have, care of my hand, involved in my church, and very sense. I will wait for the music to play for our theme song.
Thank you. You may now seated. Happy Sabbath. God is good. All the time. Amen. Kaya ba imi kana kam kukunin de pong Praise the Lord. Skukunin de nga de pakantaya yo. Mga tauroy na pe. Nanga. Tetekan pusimay. Sinimuamuan pusimaya. Tamin Joshua. Timatuan doa ni na inanon de pakantaya yo. Anira ni Karawa. Agia timatuan na pe andiki pakain. Teputa kintaro mauri. Tapos sa'yo. Tapos tabi katapanan pusimay. Ako yakay na ramisin. The presidents makain ng taypuran kapani. Nangdara pa ipukin. Putukan. The program the pakandaya yo. Tanan niya karesa. Yung mga may peso. Ikaro ko, pikinipiyaw. Ay laki, si kaway. Karo. Sina. Ate ni kapani. Tapos tabi katapanan kamauri. Tapos sumay. May turo-turo. Ako imi nanon doy din. Pakantaya yo. Pakantaya yo are. Yasa. Niyang wag yon. Karawa kiroy. Planiyak. Pangkwate po ngayon are sinakarawa yay. Ay Induction. Adenturer-Pathfinder. Adenturer. Naroon nakamano diyan kay. Adenturer-Pathfinders. Adenturer. May peso na kupigin ni po. Ay awaki na nun. Pakantayo. Pati pong nabayo aras kakinayay pa. Tatayari inang waki anawaki the Pathfinder at the Adenturer ay pugin. Tedidik. Uwat nga awapi man mewa. Sinapusiya tamin Joshua panarawaniira. Andoni atay kay. Mayatani kay diri. Inanon na yawaki. As pangaya. Inanon tedidik yay. Sinapasin kakapayak. Spanidik sumay kami inanon doy din. Pakantaya. I will now ask everyone to close your eyes and then we'll pray. To our great God in heaven, creator and sustainer and ruler of the universe, we come before you, Lord, to worship you and also, Lord, to open our Pathfinder and Adventure program for this year in Tarawa. We thank you, Lord, for your mercy and grace that has enabled us to come before you. And we thank you that you promise that you will always be with us.
We give all the glory to you, Lord, as you become part of our worship and fellowship this evening. In Jesus' name I pray. Amen. Thank you. I will invite the president of the mission, Pastor Tabo, to come and do a small introduction for our youth ministry department in Tarawa and in Kiribati. Thank you, Pastor. I will now give this time to you. Thank you, Leighton. Kamnabarin bawin kabanin di pakan tayay. Ako sepango tayo erang maririk nasi kapara-para tuta na arayo department di Kiribati. Okay? Arayo department di Kiribati naroon na kabanin na tayo. Tayo tarik tayo bugin tinbawan diri kayo. Tuwari basta kareba. Roro ayakin manilarikiran tayo pa amin ay Christmas. Our society director tuwari tanang girabuke. Ngayon, ang kayasan na kong study tanang, ang kanne, ang tayo ay, siguro yung katanong-tanong ko yung dahil the Pathfinder, the Adenturer, kaya hindi yung department ni Kaban, paimin de babayri, saan na kong tayo, siguro yung busmaya, takarimi, bangayang kan, the society director, no niya min tanang hindi tayo. So, po yung mga buwan ko rin. Ang basin dapat, paano ka nakangasis mga wakaw tayo, baka mga na tayo, patirati bitagi. Inanon the leadership, bibugin tayo department, inanon tayo. Thank you very much, Leighton, again for your leadership and the theme. Thank you. Thank you, President. I will now invite our Associate Youth Director, Tekarimi, to come and share a short devotional thought for us to encourage us before we go into our induction. Happy Sabbath. Imana sinang wakina ara devotion na to sinanon tiran. Inon di tameron te pakantaye. Yerumo mo an busmay kamin kapen. Yan na nakariyaya ti Kiribati STA mission. Yakugrei nibusmain kami kabane aragrabu menti adventure the Pathfinder yon Kiribati ke yon Tarawa mo may pondiki ke nako peso irangin kugrei dagin na nibusmain kami nakon nararapata jeron kaisbong kaya nagbu Deron guys pong John na ba, pa kanarin na ba, niki, pang kami na ba, tan, watabu at kanta nga, ewakin ano na, the adventure o the Pathfinder. Nakoy mi, agyakampo, hindi na ko inanon the group at the adventure o the Pathfinder. Yaban kukurin, tabi ka tapanan, pusimahin nakoy mi. Atay mane o atay naine o ang kanayay counselor sa ikapo ikukuray na pinapusmahin kami nasi pangami kenemi akamame na yay inanon tinani klase sa ikakokokoro inanon the adventure
o the Pathfinder. Detayay, ay kukuray, hindi akin na. Yan na nakariyayat, the Kiribati STA mission, pa mapene, busimayagi, nanon, anarapata, kaya nagirapo, diyaron guys pong ibugin, the Adventurer o the Pathfinder, John Nap. Sinanakuntuwa na, arameroro ke, ay tagi dia pa sina kadike tabewa sebangarangay dati tandai dei inanon tinan Korobu ke inanon tinan classes ay kakakokoro inanon the Adventurer o the Pathfinder ay kukuray tapo ya kyo sarapo ya mayorya sa detayay ipunta pa na ariki nika meuri nakoy nika pene kanda pene ni meuri nasi aminagi tutan ara aya kawagin na tiraw tutan na titay nakon kan na ayas ay may na sinawagin na rariri ya wariri ke menanadya ka Yesua sa bubera ke mo gaugira ditatar tamerawat wara kay sawagin na ra intaksin inon tameron te pakantain tape sa iyo subusigo po kono ronira idon tame meroidi narariri ya wariri ke asina riyakin na inon tameron te pakantain tape sa ay kaya tataro na koy don Yesu Kristo arawya amen. Adventurers o Pathfinders. The meron tarakimi nanon the meron ti pakantayin tapos ay rukumi memi kapuroy akam kabunganay nanon ti tayay o kam nataya pa kami kaya tay akam masan diniyak inanon ti didik ya wuwat nga wabi menemewa o kam diki diniyak pa kam nariki pa kain na natangan no buwa kat Yesua inanon rapenin po. Tukan na miskaf yomi, nami kaburoy. O ami onas aki ariki romi. Aki akatameroin kami. Akan niya apon di kipatinan kanikin anakoy mi. Patinan bebe de pakam na kinaki. Patay naman ng kami. O tay na ng kami. Ay yay romi tinin Korea. Yay romi titatawroin tayo na ko. Akam na tawroy. Nunimegi. Kendi ki patan ko koni megi. Ibugin tuya ay Yesu Kristo. Na inanon titayay. Ayay tabewa. Tinanday ay kasinanori. May roya. Tabi man ay kaya kinaki inanon tapay para. Inanon tarakiya pa arangin warere ki inanon tapay para. Ano ko na kosos. Ibugin tiyaswa. Damuan kanta ni nga arangin kakawag kay kam diniyag pa aten ti Adventurer at the Pathfinder. Kami
O tianwa ni meu kakawa kaya nanora kirumi pun tenanon ni Korea na yeron temenna tete ni mane kinaki nanon na petapai para ayara na taniera temenna may pokoya atain epera ari etau teakanagi aruya yon papuron o tete ni mane yo eteakinagi inanon terongorongo pa eriki ngaya pa tete ni mane amuan tini Korea nukunan koses narona nukunan tutokoi kamarayan rapatana kin tutokoi peika agiroroi aki nakarini rapatana nakon tuya nakain na peres tuya away sikunan nora na tete ni kawai tuya taniera ndiki ngaya patitein mane amuan teki memeku ndei ibukin na uya ni kota de penna nagi memeku away sikunan noria taniera te makoro tuwana on tekibu wanua taniera iyo sikanne patitein mane kosa ngaya pa yei te kokoro ndarakina meuna anuana yei na pe kinakin tuwa taniera ni kosa pangaya ti sa tataro nagi kona suka kero nan tataro o yei na pe meun tuwa taniera nos pa eragin ko koni mek away tenua kamitiaki na kona pe yei atain the adventurer or the pathfinder yei te bewa tenan sisirakin kagawin ako nakoimi kotau roing kai ndiki pati adventurer or the pathfinder ngi kuno kosuko pa kunin ni Korea ndei ipukin te kwawa ante ipukin na muya ay Yesu Kristo on kosos ipukin na amuya ay Kristo namtapan day kotau roing na ben pati sa totoo itinaron kadiri na ko meom dita baro ko kuna kosyay ki kuna na ko yay at kapenin kakawin ako na ko imi kam narigi kam tauro hindi ki patan tataro dabo agi kam tataro yay ari kana ko yay kami tuya ingyan kana yay tan pay nga rin kami kam narigi patan tataro ni kosos imatan tuya sagisi ngaya sinari kina baka ayeron ni yesta ani yesta ete akina ke batete inaine amuan te tatauroy meuna nakasuka na ba meuna pa meun te adventurer o the pathfinder ndiki pati sa tatauroy nimmaguri ke ni pegu buki anometa on kaidia anaputan nometa nakon takanta nga na penente kiroy yai inanon anak kaidiri ne yesita ete akinagi pa engangke yai tinan nga buwa ki tinan kanganga ani ne yesita ye kitaray tinan kanganga metinan baiki enapakarya me anatete ne yesita patirari kais buwa ki mangaya atau roy ni kaitara mangai ibugiya anaputan nomata Dekan kagawin ako na koimi kain di adventurer the pathfinder Watau roy ndiki pati sawawar ka anatia ka tuweng kwe ondi yakin anatia ka tuweng kwe ni meom Watau roy ndiki pa disa spangi ang monimeki na kuya rorom ako watau roy ni pegu ibukia rom ni peka arangin waririke ako na kosi ay ako san ko akroy na pa na kuya amkaro ayo tekekawin ako na koimi o takapene si diyay ni mewakin na de mew non nikokoni magi ari asa ni mewakin na arawya ari Yesu Kristo Yesu ete nagi papon tete ni mane erangin nungote ka iro yanakaro o Yesu ete nagi na bewakin na ministry kaya na makuri ibukin tamana nge ko rotenebui anaririk o mew ni Yesu Kristo ari kasukua ari arawya asina mewakin na bangaira adventurers o pathfinders pon de mew ni kokoni mek
Away, alis ko na nora penan nga yarawe ni Yesu. Ari kasukua, ndabogi, ari korea kia indruga wowa ni mepime wowa. Yung yape Yesu na koya anakaro. E puokia amatai kia kaina no. O Yesu e teime to andi ki pati saka metapaya na te akatamena. O erang teime to andi ritagi metamena. Ai kai benna makatoto as karyaya ka kingaira. Kiskandan nga kingaira adventurous o pathfinders pasina mewa kini inanon meura inanon narakirabu. Ay kakakokoro. O inanon narakras ay kakakokoro. Deko epon nanonagi basagi si karogi ni peika abubura kay me eteginagi bakarawa ni peika ragin war irige ana komente tangira ikarawagi ni katuapong ana nuragi ni meura tikekeve na kuna koira ngaida kay ni kapene karo ay kitan po to kaya adventurous of pathfinders opon ngaida ni kapene etagu takato tikekeve na kuna koira Wataw roin, gue ya dekaro. Ngati ya dekatuto na kon nasim, pe inanoria, on nori, on namakini, maguri, kitinan nanu ay kasasan, yakin inanon te pakantain tapos ay. Wataw roin na pe, ni buokia, at ay mani o tay na ay kay gue ya dekaro, desina, desibu, ni kari kira kaya at ay kay, inanon te meaw no ni meki, inanon te meaw ni itaki metiaswa. O takapenin kekevin ako na koira. Sinari kipatahan ko ni meki. Ntataro, negosyo sintataro. On tima to ande ni ate kay, on sabuti ni ay kay kamtauroin karoy ay kay kami parents. Away kay ay kasi nakaroy pas pangara. Ngaira ay kasi ko ndatayay. O sina kay nira ndataro. Agi kami na yay. Sa tatar. Tamera awatwara. Dameron tapakantay tabas sayo ari yaw kiyay ara induction menarakira po mayon kinibes. Subusigo pa kung nakarua tami meron ini inanon narawakin ka pene. Aroniya, counselors, leaders, ay ngay ay kiyawakin na tikira po yon kinibes ibukin ti adventure o the pathfinder po kung nakakapayaya. Ni mena iroy inon na yawakin ka pene. Paana ko bukin nam kanta ni nga ko tangiri ato ya. Inanon tinan kirabu, inanon kira sa ikakakoko to ya. Inanon kari kita kia at ay mane o at ay na kay. Sibusigo pas kay nanoy ko to ya, muan na program mayo, unaronira, may muanan karo ko to kina. Ay kay ratataron kaniko, iron Yesu Kristo araw Amen. Tarawa. Teta yo sabsia kain Korobu to wana kunaya. Ay special item.
Mainan ko special item kain Korobu ikaraw tayo kan kaya kipanin na may irang uray di bakan tayo yo ma itiran the youth department ya ke mainan no the adventure the pathfinder ay the age maya tari ke the ambassadors of the youth okay angkan the adventure the pathfinder angaya sikay tawo ay leaden ngayang kaya kay rangkay the pathfinder the adventure angan mata tayo okay leaden ngaya tawa the leadership yon na ni the adventure the pathfinder awan maya tangkan ne tenan youth in kanya menangkan diri ya iron the youth director the associate youth director kambasan na bagi ani ka kamatatagin to tanara ara introduction tayo ngabong kayo ay my apology Leiden I think I express it well now thank you.
Adventurous. Aya, nakuya ka na rakira pare tenan adventurous. On the tayo yo, o yan ang kukuray. Nte metami ka nte antipakantaya yo. Nangari kita kan pusmai. O te kan kukuray na ko imi. Ibugin ko asimi. Ikaw metante program ayo romi. Saksi ngaya me. Ko asimi antipakantaya yo. Pun ko tana penanumi anang kura-kura na ko na mikira buat adventure. Ska ko wapa. Amerurong adventurous na nun kare sana ko awan ito pa yes ka mo ay ngairay ka stay mo ay kay pa sa tayo pa kura to pa ka mayro ya karo na konti kira bu ati adventure tibuta kaya kamro ko nanon nante pakantaya yo pun tibuta kaya rang tibuta ki ay ko ibu ako ni tibuta kay kasan ka koroy ibu kinapa ayo ati tayo res nang busmayan kami nikarinin kami nanon dami kira bu ati adventure Kamataw roy, o yakuray na nami, nuwagi na nun nami karesa, mes pa kami, akamasan katawa kaya bukin nami grab at adventure. Aya, sinang na ko ng kane, kaurakin na rakendo. Anaron na riyasan, nanganing kami rongo-rongo na tawa may mo. Sabusing kami pa kamayra, anakam kaira kinakoyay. Kauragin na nakendo ti adventure. Puntawan na tapay ang kakawa kirorang ay rakanti kira po ti adventure. Paya ko tayo timerurong. Ako na bayay. Kosin ta tam ni roy. Ibukin rona kira nonon nara program ayo. Sinang na kung kanan ako nami pase ka ako rin kamasan na tay. Asan ako na rin. Demuan. Nakapuro ba? Pero wow. I am a little lamb. I am a little lamb. I learn Jesus is my friend. Jesus wants to be gentle little lamb to everyone I meet. I am an early bird. I am an early bird. I am curious and move about very fast. I can follow simple instructions. Jesus wants
me to learn how to follow him. Hi, I am a PCP who likes to to get to get things that Jesus wants me to get busy as I learn all the strange, strange things about him. I am a son. I am a I am a sunbeam. I am bright and like to ask many questions about Jesus. By learning by Jesus, I will become a sunbeam that shines for him each day. I am a Buddha. I am I enjoy memorizing Bible read and like play to group. Teachers want to me to a Buddha for his kingdom. I am helping hand with my aunt. Jesus teach me to help others.
Kangay mo abi ma. Kay nano ya para. Aya ten the adventure. Kay saben insan gaure ra kendo imo ay kay ay yaw sisra gana sisra ginin kami akam na nganay kaya kana. Anak kam kukure yay ke eporoy meri romi akam na kangay eng stauroy. Hedeken. Aya nasisra ginin kami ayo sisra. Aten the adventure. Kamataw roy. Ibukin deriri kayo. Hindi kin kami pakan the adventure na miya karesay kakokor. Ami kaya kaya eng sa tauroy. Nako. Ngaya kam dara po kam na benentira ke. Na benentira ke tayo ka. Sinakan ako ara pledge. Sinakan ako ara pledge. Ngaya inori tayo ni peya yate. Ngaya kang angkwa peya rate ke. Ngaya sa benentira ke. Because 1, 2, go. Because Jesus loves me, I will always do my best. If you are respectful, be attentive, be thoughtful, be ready. Ang besin rapa, akam ko nante kata. Thank you. Thank you for adventurers. I now welcome you to our Pathfinder induction. And I would like to just say this to all our parents and our church leaders who are here, our church board members. Our Pathfinders are ages 10 to 15, 10 years old to 15. It is a very important age group that we need to work with them if we are to build leaders who will lead the church in Kiribati in the next 10 to 15 years' time. And so because of this, I want to welcome you, and I'll now invite our Pathfinders to come and recite the Pathfinder law. Look for good in others. I will rumors about people, but instead try to speak a good word about everyone I know. Aim to do my best because my life and ability are a gift from God. I will put 100% effort into my work, play in re, in relationship. Love and respect my family. God has placed me in a family. I will speak courteously,
and be obedient, thoughtful, and unselfish in the way I act at home. Be thankful for what I have. I will learn to be cheerful and grateful for the many wonderful things that I have. I will not complain when things do not go my way or cannot have what others have. Preserve God's creation. Because I recognize that God is the creator and owner of this world. I will not be careless when I am out in nature, but will do all I can to protect the environment in which I live. Take care of my health. I will exercise regularly, eat a well-balanced and healthy diet, and to say no to any substances that can be harmful to my body. Be involved in my jet. When I am asked to be participate in program at my jet, I will willing to so. I will attend as regularly as I can.
go where He sent. I will be ready to share my faith and follow God's leading in my life. As Pathfinders, we accept and promise to keep the Pathfinder pledge and Pathfinder law. At this time, I would like to welcome all of you who are new to our Pathfinder clubs in Tarawa this year. I would like to extend our welcome to all of you, and we want to wish you a wonderful year as we all take part in our programs for this year. And to our old Pathfinders from last year, I want to welcome you as well, and I pray that you will enjoy the rest of the year as we do our activities, our classes, and also activities out in the outdoors. I would also like to ask if there is any parents or church members who would like to support our Pathfinder clubs for this year. Please indicate by raising your right hand if you want to support our Pathfinder club for this year. Thank you so much, everyone, for your support for Pathfinders and our adventurers. And we pray that the Lord will be with us until we come for our investiture at the end of this year. At this time, I would like to ask our president if you can come and offer our consecration prayer for our adventurers and Pathfinders, and after that, we will close. That's the end of our induction program for today. Thank you. Meine si Sky Nira, si Sky Tawa, the Pathfinder, the Tayo, adventurers, Tani Kairi in Gabane. We thank you, Legend, for the leadership. We know that we are beginning now with induction, and this is a very good starting to start our activities this year. So we would like to thank you again, and we hope that this year will be more meaningful to our pathfinders and adventurers as they start to do their requirement before the university at the end of this year. I couldn't see the beans at this time, but maybe they bring it later. Ada kaita na koy atan kay rin kaban na koy de later na koy mi missionary na nya kay sa ka kokoro mi tan kay riri sika ko ba kamasan po to kaya mi tay kay inanon de kanon de pakantaya ta maro ayo asna nga te tataro ibukin usmaya ya atay kay na kon ayak club sa ka po okay tamarari karo asna koy meten naron inanon de pakantaya si vete aram te atu ba kuna kabaya ya kabaya ya tay kay te aswan din na koy na ya Aya kira boy ka ko te aswa in the classes pato the adventure get the pathfinder. Kora pa ibukin na no ya aro kun kosan te taya te aswa. Panang tauro ni mangkanoy si bangaya ka kawa kinon tiri kiyay. Pandan te kari sa te aswa no kun dai kanaro ko. Kun men boto ka gi arate si bangaya te atu akawa ki inanon dikira kiyay te aswa. Kabaya mau ya te aswa. Arani ya so bana kira keruan na ma kitatan arisata ya to ba kata yan kay riri yan tayo no kabayra ngay rakaro usu kain te kari sa nikaban na kesiro konta tayay pas nakatara po to kakawak na kuya tayo kay nikaban dabo agis kais po mga yete ato aris kunani karoy Rani ra kabarera po ito patani po ngay ra sinakoy masagin ra maskani ko naran si may Yesu Amen.
I will invite everyone to stand as our Adventure Pathfinders will march out of the church. Ay, aday, sabihin na kumuha, parent din ka ba, ba, tinawatam na counselor, sabihin na kumuha, ba, na po tinawatam na ay, benit mo, menta ka, na po tinawatam na ay, sabihin na kumuha, asungag na ka. Ay, sa busi, na ko ya Tarawas, kamakamayingi na ba, Mika, kanaro na ba, susuki may mo Android, debuting may mo. Ay, sa busi kami, tinan Tarawas, kamakamayingi na Mika, si Tota na titay.